Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngabika isifo, ukuthi-ke uma kukanje kusuke kuyisifo. Kanti uyakwazi-ke uku-subscribe-a, usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp. Amaphupho abika isifo, ukuphupha imoto ebomvu, kubi lokho kusuke kubika ibhokisi lomngcwabo ekhaya. Ukuphupha udliwa ngamagundane, usuke ungeke uphile nje isikhathi eside. Ukuphupha uhamba otshanini obuhlaza tshwe, usuke usuhamba-ke emhlabeni. Koda-ke kuyahlukahlukana-ke amaphupho, kuya ngokuthi usuke wenzani kulelo phupho noma kulezo zinto engiy'balile. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, uzothola nje impendulo yakho ngevidiyo lapha ku-YouTube. Okwakho ukuthi u-subscribe, ucele inamba ka-WhatsApp ku-inbox. Nisale kahle.